Tariki ya 17 Werurwe 2021, tariki ya 17 Werurwe 2025, imyaka ine yuzuye irashize John Pombe Magufuli wahoze ari perezida wa Tanzania yapfuye. John Pombe Magufuli, umuhungu wavutse ku muhinzi mworozi utifashije akaza kuba perezida wa Tanzania mu mwaka wa 2015, yapfuye kuwa gatatu tariki 17 Werurwe 2021 afite imyaka 61. Leta itangaza ko yazize ibibazo by'umutima. Yabaye perezida wa gatanu wa Tanzania, akaba yari kuri uwo mwanya muri manda ya kabiri. Leta itangaza urupfu rwe yari amaze ibyumweru birenga 2 atagaragara mu ruhame. Iki gihe byavugwaga ko yaba yaranduye icyorezo cya COVID-19, nubwo yavugaga ko iki cyorezo cyari igihuha. Atabaruka, leta yemeje ko Magufuli yishwe n'umutima. Magufuli yari yaranze kimwe n'ibindi bihugu kubahiriza amabwiriza yubahirizwa ku isi yose mu kurwanya iki cyorezo, nyuma bikaba byaraje kwemerwa ko kwanga iby'inkingo zacyo n'ibindi byarebanaga na COVID ari byo mu by'ukuri yazize, agahitanwa n'ibihugu bikomeye byari bifite inyungu mu icuruzwa ry'inkingo n'izindi nyungu zari zishingiye kuri iki cyorezo. Kuva mu kwezi kwa gatandatu mu 2020, ubwo yatangazaga ko iki gihugu kitakirangwamo COVID-19, uyu perezida ari kumwe n'abandi bategetsi bo hejuru muri leta banyeze akamaro k'udupfukamunwa, bashidikanya niba gupima ubwandu hari icyo bimaze, ndetse bamera nk'abashwazi ibihugu baturanye byashyizeho ingamba zo guhangana n'iyi virusi. Muri Tanzania hari ugupima guke kandi na gahunda zashyizweho zijyanye n'igikorwa cyo gukingira coronavirusi, bituma iki gihugu gisigara kimeze nk'igikora ibyacyo cyonyine. Uretse ibya coronavirusi n'imyitwarire ye kuri yo, binavugwa ko ari byo yaba yarazize, hiyongereyeho gutambamira izindi nyungu z'ibihugu bikomeye. Magufuli azahora yibukwa nk'umutegetsi washyize imbere inyungu z'abaturage, agashimagizwa kubera uburyo bwe bw'imikorere burimo no kuvuga atarya indimi. Ibikorwa bye bishyize imbere gutanga umusaruro byanagaragajwe nk'ibishobora no gukora mu bindi bihugu byo muri Afurika, nk'umuti w'umugabane wari ukeneye wo guhangana n'ibibazo byabo by'imiyoborere. Ku munsi wa mbere na mbere ku butegetsi, yatanze ubutumwa bwo kuburira mu buryo bukakaye ko atazihanganira ibyari byarabaye akamenyero ku bakozi ba leta byo gusiba akazi uko bishakiye. Icyo gihe yari yasuye ibiro bya Minisiteri y'Imari abaza aho abatari bari ku kazi baherereye. Dore nk'ubwo amaze ukwezi kumwe gusa yinjiye mu biro by'umukuru w'igihugu nka perezida, Magufuli yakuyeho ibirori byo kwizihiza umunsi w'ubwigenge bwa Tanzania mu mwaka wa 2015. Amaze imyaka 3 ku butegetsi, Perezida Magufuli yamamaye cyane hanze ya Tanzania kubera ibikorwa byo gukumira isesagura ry'umutungo w'igihugu ku bintu bitari ngombwa. Yacishije umweyo mu bihumbi by'abiswe abakozi ba baringa, abahembwaga kandi batabaho, imishahara bigafatwa n'abandi bantu abakora mu bo leta yahembaga. Yanirukanye ku mugaragaro abategetsi yafataga nk'abamunzwe na ruswa cyangwa badatanga umusaruro. Rimwe na rimwe ibi yabikoreraga kuri televiziyo ako kanya birimo kuba. Yarwanije ibyo yabonaga ko ari ugusesagura, akuraho ibirori byo kwizihiza umunsi w'ubwigenge ku nshuro ya mbere mu myaka 54 yari ishize ibyo birori biba, ahubwo ategeka ko habaho umuganda wo gukora isuku, agaragara yandujwe no gutoragura imyanda ku nyubako y'ibiro bya perezida. Mbere y'uko aba perezida, yahimbwe izina rya Tingatinga, ya modoka nini ikora imihanda, kubera kuyobora gahunda yo gukora imihanda ubwo yari minisitiri w'ibikorwa remezo, ndetse nyuma aza gushimagizwa kubera uko yitwaye ku kibazo cya ruswa n'uburyo yangaga bikomeye isesagurwa ry'amafaranga. Iyi myitwarire ikaba ari yatumye mu mwaka wa 2017 umwarimu wa kaminuza wo muri Kenya agera asaba ko Afurika ikorerwa icyo yise Magufulication mu rugendo yari yakoreye muri kaminuza ya Dar es Salaam. Ucishirije mu Kinyarwanda, uyu yasabaga ko Afurika ihindura imitegekere ikaba nk'iya Magufuli. Ni byinshi amateka azibukira kuri Perezida Magufuli, nyamara uretse kuvukira mu muryango w'amikoro aciriritse no kwiga ndetse no kuba umwarimu w'ubutabire, gusa kimwe mu bindi bintu bitangaje ushobora kuba utaramenye ni inkuru y'ubukwe bwe na madamu we Jeannette Magufuli. Ni inkuru ivugwamo uburyo ubukwe bwa John na Jeannette nta wundi wabutashye uretse padiri wabashyingiye. Magufuli akaba yarabukoze nta koti yambaye, mu gihe Jeannette we nta kanzu y'abageni yari yambaye icyo gihe. Mbere y'ibyo ariko, reka tubanze tuvuge kuri madamu Jeannette Magufuli. Jeannette Mathias Mbizo yashakanye na John Pombe Magufuli mu mwaka w'1989, babyarana abana 8, gusa umwe akaba yarapfuye Magufuli akiri minisitiri.
Mama Jeannette Magufuli afite agahigo yihariye. Yabaye umugore w'umukuru w'igihugu First Lady wa gatatu witwa Jeannette muri iki gihugu cyo mu burasirazuba bwa Afurika, nyuma ya Jeannette Museveni umufasha wa perezida wa Uganda Yoweri Museveni na Jeannette Kagame madamu wa perezida w'u Rwanda Kagame Paul. Uyu mugore yasimbuye ku ntebe ya First Lady Salma Kikwete, umugore wa Jakaya Mrisho Kikwete. Magufuli John yasimbuye muri perezidansi ya Tanzania. Umwuga wa Jeannette Magufuli ni ubwarimu, akaba yarakoze ku kazi yigisha ku ishuri ribanza rya Mbuyu riherereye ahitwa Oysterbay mu mujyi wa Dar es Salaam, aho yigishije ubumenyi bw'isi n'amateka mu gihe cy'imyaka isaga 17. Jeannette Magufuli kandi aho Imbuyu ni naho yize amashuri abanza. Ku itariki ya 18 Gashyantare umwaka wa 2016, Metsese Jeannette yasezeye abanyeshuri bo kuri icyo kigo kugira ngo atangire inshingano zo kuba umugore w'umukuru w'igihugu. Iri shuri rifite agahigo k'umwihariko muri Tanzania kuko ryaratanze abagore babiri ba perezida, ni ukuvuga abagore ba Akaya Kikwete na Magufuli wamusimbuye. Salma Kikwete nawe yigishanije kuri iryo shuri na Jeannette bayoborwa n'umuyobozi Dorothy Malesela. Jeannette Magufuli kuri ubu ufite imyaka 35, mu gihe umugabo we yari perezida ntiyigeze agaragara mu ruhame iminsi myinshi. Ni umugore ucecetse cyane, uburyo bw'imibereho ye no gusabana muri rubanda bukaba bwari butandukanye cyane n'abandi ba First Lady bamubanjirije barimo Salma Kikwete, Anna Mkapa, umugore wa Benjamin Mkapa yaboye Tanzania, akaba yaratabarutse mu mwaka wa 2020, ndetse na Siti Mwinyi, umugore wa Hassan Ali Mwinyi nawe wabaye perezida wa Tanzania. Uyu Hassan Mwinyi yatabarutse umwaka ushize kwa 29 Gashyantare 2024 afite imyaka 99 y'amavuko. Jeannette Magufuli ahubwo bivugwa ko yakurikije agatera ikirenge mu cya Mama Maria Nyerere utarigeze agira imirimo yo muri leta akora mu gihe cy'ubutegetsi bw'umugabo we Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ufatwa nk'umubyeyi w'igihugu wa Tanzania. Mu bukwe Magufuli nta kositimu yambaye, Jeannette we nta kanzu y'abageni cyangwa umuherekeza yari yazanye. John Magufuli yavuze ko yakoze ubukwe atambaye ikoti rya kositimu, ndetse ko umugore we Jeannette atari yambaye ikanzu y'abageni. Ubukwe bwabaye igihe Magufuli yari akiri mu ishuri ry'idini rya kaminuza nkuru ya Dar es Salaam, nta birori byari byose cyangwa indi mihango y'ubukwe yabuherekeje. Aganira mu kiganiro mpaka cyabereye kuri iyi kaminuza ya UDSM asesengura imyaka 3 ari umuyobozi w'igihugu, Magufuli yavuze ko yishimiye kugaruka kuri kampisi aho atakuye gusa uburezi bwa kaminuza, ahubwo ahantu yambariye amapingu y'ubuzima, ni ukuvuga aho yashyingiriwe. Icyo gihe Magufuli yagize ati, umunsi narongoreho nta bantu benshi babimenye, kandi ntibisobanura ko nari mbuze amafaranga yo kugura ikoti cyangwa ngo ngurire umugore wanjye ikanzu. Sinabonaga ko ibyo bintu byari ibintu by'ibanze cyane. Twagiye aho ku kiliziya, impeta tuzigurirwa na padiri, kandi ntizari zahabu cyangwa diyama, zari zikoze mu muringa. Padiri yakoresheje soda, nibuka ko njye nanyoye Pepsi, naho madamu wanjye akanywa Mirinda, fanta y'umutobe w'icunga. Padiri amaze kudusezeranya, nahise nisubirira muri laboratoire nikomereza na gahunda zanjye. Umusaserdoti wakiriye amasezerano ya John na Jeannette akanatanga intwererano y'impeta nk'uko Magufuli abivuga yitwa Musemu. Ubu akorera ubutumwa bwa kiliziya hitwa Itanga. Magufuli ati, ibindi birenzeho muzabibaze Padiri Musemwa, we azabibabwira byinshi kurushaho. Bamwe nako benshi bamenye amasura y'abana ba Magufuli ashyingurwa kuko batari ibyamamare. Magufuli kandi yavuze ko ubukwe bw'abana be butagendanaga n'ibirori bikomeye, ku buryo umwe yashyingiwe ari ku buyobozi, ariko murabizi ko mutabyumvise aho ariho hose. Mu gushyingo k'umwaka wa 2016 umugore wa perezida Magufuli yararwaye maze ashyirwa mu bitaro by'igihugu bya Muhimbili. Ibi byatangaje benshi bari biteze ko wenda ari kujyanwa hanze y'igihugu nk'uko byabaye umuco ku bayobozi bakuru benshi b'ibihugu bya Afurika n'ibindi bikomerezwa bifashwe n'uburwayi. Ibyabaye mu bukwe bwe ubundi byo mu buzima bwe ku giti cye bitanga umucyo mu gusobanura impamvu Magufuli ataryaga indimi agakubita atababarira iyo byabaga bigeze mu gukumira isesagura ry'umutungo w'igihugu n'amafaranga ya leta ye. Aha yategetse ko amamiliyari y'amafaranga yagenerwaga ibirori by'uwo munsi akoreshwa hubaka igice cy'umuhanda umwe wari uzwiho kurangwa na rwaserera ambuteyaje y'urunyuranyurane rw'ibinyabiziga n'abagenzi i Dar es Salaam.
Bimwe mu byemezo bishaririye yafashe mu kugabanya imikoreshereze y'imari ya leta ni ugushyira ku murongo ingendo z'abakozi ba leta, aho kugeza umunsi yaryamiye ukuboko kw'abagabo umukozi wa leta yasabwaga kubanza gusaba icyemezo clearance ngo abone kujya mu mahanga. Amafaranga ya misi yagenerwa abakozi yaragabanyijwe cyane, naho andi yakurwaho burundu, kandi bitegekwa ko inama zose zihuza abakozi ba leta zizajya zibera mu nyubako za leta nta byo gukodesha iz'abikorera. Magufuli yarinze asanga ba sekuru na sekuruza atarafata urugendo ngo agere hanze ya Afurika habe no mu nama z'umuryango w'abibumbye. Magufuli yapfuye amaze gusura ibihugu 8 byose bya Afurika, harimo u Rwanda, igihugu cya mbere yasuye kandi akaza n'imodoka, Kenya, Uganda, Ethiopia, Zambia, Zimbabwe, Namibia na Afurika y'Epfo. Muri make ibyo wamenya kuri John Pombe Magufuli ni uko yavukiye Chato mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Tanzania mu mwaka w'1959. Yize ubutabire, shimi cyangwa chemistry n'imibare muri kaminuza ya Dar es Salaam. Yabaye umwarimu w'ubutabire n'imibare, yatowe bwa mbere nk'umudepite mu 1995, aba minisitiri mu 2000. Yatorewe kuba perezida bwa mbere mu 2015, atsindira manda ya kabiri mu mwaka wa 2020, maze atabaruka mu 2021. Iyi ni KP Reports, ndagushimira wowe wamaze gukanda subscribe, ariko ngushishikariza kubikora wowe utarabikora. Shalom.